Dobar dan i dobrodošli u moj edukacijski videoblog. Ja sam Paolo Zanzerović, a danas nastavljamo priču o M-botima i njihovim ultrazvučnim senzorima. Naš današnji zadatak je naučiti kako se robotom kretati do određene prepreke, a nakon toga robota zaustaviti i vratiti se malo natrag. Napisati ćemo program koji će omogućiti da se robot kreće sve dok ne dođe do neke prepreke i na udaljenosti od 15 cm stane. Nakon toga vozi 1 sekundu natrag i onda se zaustavi. Kao i svaki put, naš ćemo program započeti M-bot program naredbom. Ovoga ćemo puta za pohranjivanje udaljenosti robota od prepreke koristiti varijable. Sa lijeve strane u kategorijama, u kategoriji Data and Blocks, kliknite na Make a Variable i dajte joj neko ime. Ja ću je nazvati udaljenost. Varijable općenito služe za pohranjivanje nekakvih promjenjivih vrijednosti unutar programa. Mi ćemo ovaj put koristiti za pohranjivanje trenutne udaljenosti robota od prepreke. Sa lijeve strane imamo nekoliko naredbi koje nam služe za promjenu stanja udaljenost varijable. Odnosno, sa set naredbom možemo postaviti vrijednost koju ćemo pohraniti u varijablu udaljenost. Za početak iskoristit ćemo ovaj set udaljenost i postavit ćemo udaljenost na 200. Na samom početku, prije početnog mjerenja robota, postavimo udaljenost na neku veću vrijednost kako bismo omogućili da robot početno može krenuti. Ono što ćemo mi raditi, provjeravati ćemo da li je udaljenost manja od 15 cm, ako je, zaustavit ćemo robota. Ako udaljenost nije manja od 15 cm, onda ćemo sa robotom ići naprijed i kao i u prethodnom primjeru, pomoću tajmera svakih 0,1 sekundu provjeravati udaljenost. Rekli smo u zadatku da se robot mora voziti sve dok ne naiđe na prepreku. Da bismo neku operaciju ponavljali sve dok se ne zadovolji neki uvjet, možemo iskoristiti iz kontrol dijela novu naredbu Repeat Until. Ova je naredba slična kao naredba Forever, samo što se neće ponavljati zauvijek, nego dok god se ne ispuni neki uvjet. Osnovni uvjet koji mi ovdje želimo ispuniti je idi naprijed dok ne naiđeš na prepreku. Nailazak na prepreku definirati ćemo onda kada je udaljenost do prepreke manja od 15 cm. Pa ćemo onda ovdje u uvjet Repeat Until naredbe nastaviti jedan operator za usporedbu i iskoristiti operator manje od. Da bismo usporedili udaljenost koja nam je, odnosno biti će pohranjena u varijabli, možemo iz Data and Blocks kategorije uhvatiti ovaj blok udaljenost i postaviti ga u lijevi pravokutnik usporedbe. A u desni pravokutnik upisat ćemo 15. Sve što postavimo u ovu Repeat Until petlju ponavljat će se sve dok udaljenost ne bude manja od 15 cm. Ono što želimo da robot radi je ide ravno sve dok taj uvjet nije ispunjen. Pa ćemo onda unutar ove petlje staviti naredbu Run Forward Add Speed 100. Naravno, unutar ove petlje moramo provjeravati i kolika je trenutna udaljenost robota do prepreke. Kao i u prethodnom videu, za to ćemo iskoristiti jednu if naredbu zajedno sa jednim tajmerom i očitavat ćemo stanje svakih 0,1 sekundu. Pa iz kontrol dijela uzmite jednu if naredbu. U if naredbu ćemo postaviti jedan operator za usporedbu veće od. I reći ćemo kada je tajmer veći od 0,1 sekundu. Prvo što ćemo učiniti nakon toga je resetirati tajmer. A udaljenost koju mjerimo ultrazvučnim senzorom pohranit ćemo u varijablu udaljenost. Da bismo to učinili, iz Data and Blocks kategorije uzet ćemo ovu naredbu Set udaljenost. A umjesto da ovdje desno upišemo neki konstantni broj, ovdje ćemo ubaciti blok za mjerenje udaljenosti. Kao u prethodnom videu, njega možete naći u kategoriji Robots i Ultrasonic Sensor Port 3 Distance ubacimo u naredbu Set udaljenost. Na ovaj način postigli smo da svaki put kada tajmer pređe 0,1 sekundu, resetiramo tajmer, izmjerimo udaljenost robota i pohranimo to u varijablu udaljenost.
Nakon toga izvršava se repeat until petlja i ako udaljenost nije manja od 15 cm, onda se repeat until petlja nastavlja izvršavati. Ako udaljenost bude manja od 15 cm, repeat until naredba se završava izvršavati i nakon toga se izvršavaju sve naredbe koje postavimo nakon nje. Kako smo rekli u zadatku, nakon što robot dođe do prepreke, mora stati i voziti 1 sekundu natrag. Da bismo vozili 1 sekundu natrag, možemo iskoristiti run backward naredbu i kao brzinu ćemo postaviti 100. A da bismo vozili 1 sekundu, naravno iskoristit ćemo naredbu wait 1 second i nakon toga ćemo zaustaviti robota. Prije nego uploadate ovaj program na vašeg robota, ne zaboravite da će on odmah krenuti. Ako želite da vaš robot ne krene odmah, nakon mbot program naredbe, dodajte naredbu da čeka na pritisak tipkala. Uploadajte vaš program na robota i idemo pogledati što se zbiva. Nakon uključivanja, robot započinje sa gibanjem prema naprijed. Kada naiđe na prepreku, odnosno udaljenost do prepreke bude manja od 15 cm, robot se zaustavlja i kreće prema natrag 1 sekundu. Da biste ponovo pokrenuli robota, možete na njemu pritisnuti gumbić reset.